Hake agini simino Triprani illegal immigrant Bangladeshi rongno romna ni bagai mobile task force lamjak tongu tabu special task force hai je 1971 ni simi illegal Bangladeshi Tripura hapaine bongno romna ni bagai hake busuk zorate romjaka amu slampano hake busuk zorate horjaka amo tabu bukun phana sawi meya hake nubu nukja ge chini mokol buskango hasi hake amno tuino chini tiprasani khorosa leader legislative member Saranjit bini Facebook post khlai saka je agini simino Tripura hastewo illegal Bangladeshi rongno romna ni bagai mobile task force lamjak boni samung tamoni bayugi nukjagya hake oros rai sejak tongo 1971 cut off ni bisingte o illegal Bangladeshi rongno romjangnai hake borona amte hake se khlaijanga kai biko tabu boromjagya hake tamoni bagai population bongni tebo din bangai Tiprasa ni ka o jaga tebo komina nang tamoni bagai o jaga percentage komina nang Tiprasa rongni hake 1971 ni simise borno horjangnani te rutugo horjak kaka kai o samung josino khaijaka hanga kai amte jangna nangkhamo hake tamo kagoso simi suye hanyo kunai besero dawi tonan bagi simna amte hake toni am Tiprasa rono jar am family ma haiklayo hase ko kok sanan thangke hake amte hake no je Saranjit post khlaimana am Tiprasa roni kok thairok boto kuno tam khanya hinu Tiprasa rok jesupano leader kotor faitong ni kuno fano se chini kun fan se khanyani khomta kare hachi baike khanyai borok joto na kusuk level chini borong ka joto tola level hake o jaga ko kok sanan thangke chini Tiprasa rok je illegal immigrant no horani bage amsuk kai Tiprasa leader tung Tiprasa lukurok tung amsuk hake kosto kai movement no khlai tongmani hake amo success dang no amte hake kagoso simi borok susuyi jeng amte hake khlainai amte hake task force lamjak amte heromna ni bage high system lamjak group lamjak nei borok slamui toni wana hake amo kuno phana je samung khlaijak yanga kai o jaga Tiprasa ro movement khlaimani Tiprasa ro ni bage hamgre khlainani bage hine kogrmani tamo amo samung chama klaikya hake amo hairok pusnugi Tiprasa kwbangma lukurok hake je o illegal immigrant no je tabuk Tripurani CM Dr. Manik Saha je kubuni haste rogo Bharat Haktor ni bising tei je Ministry of Home Affairs ni bising tei je dagi murjangmani illegal Bangladeshi rongno borongno rutugi je Bharat Haktor ni je sakuna besarpan tongtu borongno hore nani nei hake Tripura o kubuni haste ro khaimanogo je Tripurani CM je tabuk dagi murmani Bangladeshi illegal immigrant card of 2014 ni je illegal immigrant phanyai borno simse honani nei hake omoboda kagoso simi drabungi tongno kuna besara habi tongno o je mobile task force lamani hake Tripura Bangladeshi illegal immigrant card of 2014 ni simi honani hini samani je Tripura wo hake omo phana se kun phana kri haji tomani bagi himale jefro 1971 card of illegal immigrant on Tripura ne hoyasak je Tripura sarongni hake o jagani je democracy change mani je Tripura ni je level tongmani amo joto thik ingla khaji hake omo horpano kun phano fark re haji kun phano a gini system tongnai hake horjano horjagya amo to sawimiya hake jusino 2014 ni simi horga kai amo bai kun phano ingya hasi hake amo belekeno wanchuk tai chini Tiprasa rok hake o jagao kwbangma tomono je amdike Bangladeshi illegal immigrant no horide chini Tiprasa ro hamkraimano naike kaisa siminda chini Tiprasa rong thani option tongsi separate state chini Tiprasa rong ni bage simi je greater Tripura hake Tipraland je sanlai tonglai mani separate state chini Tiprasa rok simi hake amo siminda solution ngsi kwbangma social media ni bising Tiprasa rok amti hairok je salai tonglayo hake noro amo community bising tiki shahar mano chini Tiprasa rong na hamkrai ni bage hinga kai kaisa solution tomo tongsi amo je amti hai khaiki simse chini Tiprasa rok hamkrai ngsenai thinango hake noro amo community bising tiki shahimano tai o video no sajak kai norok like redi tai share khlai joto Tiprasa ni thani no amti hai video soginya tui tai saimana ni tui joto Tiprasa burang tung sraing tung siklang tung hake kaham tongmadi thansa tongmadi hambai khulumka।